I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah. Anginibingelele nginimukele futhi nalamhla esihlokweni sethu seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ngiyo incwadi yekukholwa yawo onke amalanga lebhalwa phinze ikhicitwe ngumfundisi lomkhulu omfundisi Chris Oyakhilomede yeCDD. Lamhla ke ngumgcibelo 14 enyangeni yenhlaba. Nalamhla umfundisi usipha isihloko lesimnanzi nalesihle kakhulu uthi emandla emibono nemicabango mayibongwe inkosi. Umbhalo wekuvula wona lamhla siwuthola encwadini yaGenesis esihloko se-37 sifunza livesi le-37. Jakobe wathatha imizaca leyayisemandi yetihlahla telibhabhabhulomu neli-almondi nelipleni wayebula wayenda imishi yasala yaba mhlophe. Amen. Nakabhala umfundisi uthi indzaba yaJakobe kuGenesis sahluko se-30 nesahluko se-31 isibonakaliso lesimangalisako semandla embono nemicabango. Ngesikhathi Jakobe avuma kusebentela Labani wathenjiswa imfuyo njengembadalo. Kodwa-ke Labani wachubeka nekuyitshintsha lendzaba amdoja Jakobe. Kodwa Jakobe ngenhlakanipho yebukhosi nekuboniswa wasigucula lesimo. Amen. Jakobe wathatha imizaca etihlahleni telibhabhabhulomu neli-almondi kanye nelipleni wayebula wayenda imishi yasala yaba mhlophe. Wayibeka lemzaca ngasetinkelebheni lapho lemihlambi beyitayita unatha khona. Ngesikhathi lemihlambi yekhwelana ngembili kwalemizaca yayikhicita lokungiko ngco lebekufunwa nguJakobe. Ngemuva kwesikhathi Jakobe wabese akasayidzingi lemizaca. Wehlukanisa letilwane letincane letilwane letinemibalabala naletimabhatfubhatfu watibeka ngembili kwetinkhomo leticinile. Kwente kanjalo watakhela umbono letilwane tasetikhicita lokunjengaloko betikubona. Mayibongwe inkosi. Uyachubeka umfundisi uthi le ndlela yaJakobe yayisibonakaliso semandla ekudala ngekubona. Wasebenzisa imandla ekubona kuveta lomkhicito. Ngesikhathi letinkhomo letinemandla timitha, Jakobe bekabeka letindvuku ngembili kwemehlo ato aqinisekisa ukuthi tatikhicita emathole lanemandla nalafisiwe. Ngesikhathi letinkhomo ticeka bekangatisebenzisi letindvuku. Ngakho-ke leleticekako betibadalabhani. Amen. Ngekuhamba kwesikhathi imihlambi yaJakobe yaya ngekuba nemandla futhi yaba mikhulu, kodwa yaLabani yasala iceka. Impumelelo yaJakobe yayingumphumela wembono webuNkulunkulu. Ephusheni wabona letiphongo letizubela timbutikati tinemishi timacabhacabha futhi timibalabala. Ingelosi yawuvuma lombono yathi, buka la, tonke letiphongo letekhwela letimbutikati tinemishi timacabhacabha timabalabala. Lokho ukutfola na ufunza incwadi yaGenesis sahluko se-30 ufunze livesi le-12 ufunze ngeluhumusho le-New King James Version. Mayibongwe inkosi. Uyachubeka mfundisi uyachaza uthi kumcoka kangakanani lokho. Unawo emandla ekwakha leli kusasa lolilangadelelako ngekunaka lolofuna kukubona. Yakha lombono lowufunako ngengcondo yakho, ngelivi kanye nemandla amoya longcwele lasebenta kuwe. Ungadala noma umise kahle impilo yakho. Hallelujah. Oh, glory to God. Ngidawucela ukuthi sisho umthandazo. Ungasho emva kwami lamagama uthi babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngekungipha emandla ekubona nekwakha likusasa lami lengilifisile ngemandla embono kanye nelivi lakho.
ngisebenzisa amandla ami ekucabanga, ngikhuthathwa ngumoya wakho, ngakha impilo yami icondzana nenjongo yakho yebukhosi, kunqoba kanye nekukhula kuto tonke tinhlangothi. Ngiphiwe amandla ekwengama indzawo lengiphila kuyo futhi ngigcwalise injongo yami egameni la Jesu, amen. Nawuqhubeka nesifundo ke lamhla ufunda incwadi yaGenesis sahluko se-13 livesi le-14 uyogcina evesini le-17. Ufunde incwadi yaHabakuk sahluko sesibili ufunde ivesi lesibili, kube nencwadi yabaseFesu sahluko sesi-3 ufunde ivesi le-20. Kanti-ke na usebenzisa lihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye ufunda imisebenzi yabapostoli sahluko sesi-4 qala evesini le-32 uwelele esahlukweni sesi-5 qala evesini lekuqala uyogcina evesini le-11, bese ufunda incwadi yeDikronike tesibili ufunde esahluko se-20 uyogcina esahlukweni se-22. Kanti-ke na usebenzisa lihlelo lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunda incwadi yaLuka sahluko sekuqala qala evesini le-34 uyogcina evesini le-56, bese ufunda incwadi yaDitronomy sahluko se-12 ligama lenkosi malibongwe. Semba nibusisekile, inkosi nibusise, nibe nelanga lelihle, amen.